Nirmala ken yam kana diala kontin barwani lingwa same ka Nur online TV channel biya kamal anda mandu ni chankos nyak malayano ngurwani gwasamene jo bana ling tikon kalere today kon kaling kajan tok tianga mene ken yam an wala shanka welkel ka paiba dagron kina dangra widi jan dangra widi dich ban mandana lero da bana jeling gwasme te ka te ngwana lat ko rodien to goro de kon kaling ka ta danen chika to ka je lera ban linken yam gwasmane bana roache ka kwi kor dana chituok no to kon ke wajen chwal ke Panyang Luel village jen chaja mak no chane to ngwan cha connectin ala dorame te kenyirol ka jodana chala do cha na cha connect duno kan pegne ni ngone tin chana kan kalat na chalan jen wo shimishit kana mo cha tuok so meditin and one more la pultruk payam jen gwada dana togre tin ngai kon chano raj pan ka jeno ne ti shalkati murleni shika wore which and winemi kwala gwinyo dong ne bikano mangne ne tin kon shalka din ka bur ka kwi ne kente shop ko badak te kon de shanak la tajer ken kene tin la trader ken la jinya gat kadien ano gwam me shaka pe jok shop ke kine dang diok no ka chenge dana chaga na kaje chikan la no bikan kor bikan kap jang no jen do be dan chitok barata me chitok no ne chine ti shalga ti imorlene chikan wajje chalka me Panyang Luel chikan mak ka kor tin ka jo dana chalat kaje no kan peng na kanalat so ne me dar waka yako de yanaling jo bana nyoko mukwen kono gwas me bana rache ke ripon me pilot gwas me 18 content ka jonglei bana michit kana me bana jellat no na me jena ka well food program kene kum South Sudan te ga jom jekan latin wen mene mugoro dongde ko dan palping ka liengde no ken yam chana na me chan jamiling bana kulo ka report dan chikene non ko kor gwase dan e se video je ci kon jo chana jelinga no gorga jenwo de project de jalat mi mo me de char de galat ke ja char tin kon inte ka jongle shi kon mi shikana mo chana jenene ne antama cha jojen go cha project mo cha nyok mi to ka je ka project jen cha jamat kume la kume sa Sudan ken jen organization shal ke well food program so well food program gwad me chicken jo kan la do ne la United Nation World Food Program la WFP waken chikuren mat kel ke kume South Sudan ko bikan chare bikan kalat la road infrastructure chikala no bikan lat ka kwiko duop che jega longa taran chikan lat ke je kene chare chika jeg kan duptin content balat accordingly kene we wish to formally express World Food Program intention to rehabilitate the following road section kan duptin content chala da kan no bi kan kalat gwasa me kan to gwasa ma ka baga nyoko mu kwene ka ye ka ta dana cikan lat ke je ala road ke doban yamen chala da no ba ling ngai kono ala dupti shop ko ngwan re wishin wine mi cikala no bi kan kalat ano kan goten content ba chare ken ba kalat chana ka linkel ka do badana ce to ka je chala de wona ne ayot waka patai waka motot waka wat waka walgak 95 km awa ba do ba mo ba jalat ano kume ano mijen ka ayot waka patai waka motot ana waka wat then ba wona ka walgak chala do 95 km mishit kem pai kon linga ken bi ken lat an chara mo well food program ken kume South Sudan ka ta dana chikan lat keje mena dian gwasa me walgak waka kai kun waka kobo 94 km ala do berewde jena ka do jena ka walgak bo ka kai kun bo ka kobo 94 km no mo chala do ba char mo ba jela de ken mi mo ba she bad thing which kala no bi kana lata mo gwalong ko de akobo darate keling kana witen ko ken cirke jena ka walga ko ka kai kunya wudo ka akobo gwata mi ala chare ku ken ke teleke char diodian gwasa me be jen ka motor bo ka lanken bo ka padding jen te ka 78 km nana en patai wona ka karam 18 km ku jemi jala den go motot lanken padding kana patai waka karam kan dialga titi ba kalat ba char ken ba kalat no
do ben ngwandien gwasame jena ka poktap we ka payuel we ka pajut we ka fatwel we ka yai we ka peri we ka motor ne me take a 139 kilometer la bare mi jen ka poktap bona we ka payuel ka pajut ka fatwel ka yai ka peri ka motor 139 kilometer nan elong e charmi nan mi bare alo gora lat kele so na me mi chari aleka kume dung South Sudan ken well food program no bigorodian mat kel ko bi ken mo bi ken lat no ka jo chalat gwasame wamaniam men ba char me ba jelat ke je ka jo dan ci kan lat la char chablan jabang gorjen obete ke tibalatin before kan duop kan realika menyam chara do ba char ba bot bonen konti de tin ba ka dak ka jo chalat okay ba duo ba je realika ba ngaje no en wena mo te ke char ngai kone char dial la kena te ke bot boni ke big te ke jen ke en all these places ba bush ba je clear out chirguman chalen gwadame ba ga clear and then gwadmo ba chari ba ga kulmu to ke meda dien gwas me gurga jen wo ba road bait ba jelat no gwada danan ba ngwan ba kula latin anyok ba din diala content wana mo shet ke mite piu or whatever mite tino ba ka deal wo jen gwada money yo ba jejak ba kula jaga wo ba pat and then and when mo dong ba je kula nong no mishet ke liet ke mishet ke mun andana ba kula lat point jo me mi shikana lat en obi kana lat so na many special report ka do badan inshallah ke je kana many amugwa long mo dong de charity de kalat chana jeling ne ka doctor guy cook no be chare be kala che lad no e ka pai wero bu bulmil no be charity be ko to kamile de ke baro na of chidwaro ko dong well food program kane kuma sa Sudan kane content bene me bielat mi mamba che je no dong de kan kalat ko jenda na gor kone of course gwa yelong ko de charity de kalat ko one thing very important mugorano dertek ngaide no ajo bana nyoka milin kono gwasme bana rwache no ke kume dung South Sudan name breaking news mugoro de kono ling no ke wud kaname okay gor kono bana madan le rodo gwazam ban jiling no don kujije en wude me gor jeno de rod palpin boke liengde no jena nga no kala de ngu de kon garame de ko right kwide ka jen special report me bi kon lingane garame ramkel mishala no jen take Western Equatoria State no take jom chakolar gwazim bi akuleling Western Equatoria State acting governor Daniel Bagdagbu Ribasa has dismissed allegation tying Major General James Nando to army attack in Tumbura County, calling them propaganda designed to sow division. Wouldn't end Conor Gwas Major James Nando. Jen charge gwanya wajen she kuma South Sudan che yuan ma che yuan ma ke jaramadana dong lana negda duop ke lana laka maje no charge me charge kwen take me chakulat gwasa me jen wudan en chale Daniel Badagbu ko jen ramkel me take kuma kirma yadit ki a part of the system na take kirma yadit jen chala den wude me pai contour de nena kene gwain kene je ke chak jen she talk so ngai ko na wude me ta ganizuri jwal ke Alfred Futuyo no de kon jome de kon ngaj do badanen te aganis Alfred Futuyo ke je Alfred Futuyo je na ramkel ka kume Dr. Riek Machar right so news gen wo che Dr. Riek Machar che bona che de support so ka kuje mako je ramkel mata aganis Alfred Futuyo chala do nene jenne man chala de no wuri shal ke me James Nando wa jenne she jaram dana la che jaram dala na nagda dop tega jom chala no ka kor ke 2023 and would me menen kon me gwaze meni wa ke 2023 de dare wishen wina mi ka tambura dori Equatoria chala do jen la de la men la ka ke pinishang so ko kuje mo chachu guje no jen jaram dala na nagda dop anyok with the same thing happen ke 2018 abeke 2021 na wal wajen would me Michel Nando James Nando wajaram dala na nagda dop but charge kule dismiss chawne ne man to gwase me awachi gude me la na la ka moy ka da drop ki naga na da drop chicken kuma spela yo chicken gwanye no kanitin kon atin naga na da drop ka jo dana chicken lat gwase me ne chicken la no ne me chi tok no gorje no beje kun ye gwase me ka to ko wani ka jo ran chicken lat no shala no gwase me ne ken. Yet the allegations against Nando are serious. Social media posts accuse his forces of recruiting militias and carrying out attacks that left civilian dead.
home ban and military installation targeted. Some claims suggest he had backing from senior officials in Western Equatoria and Juba. When reached for comment over the weekend in Tambura, General James Nando denied any involvement in violence in Tambura, portraying himself as a neutral government soldier. I'm serving as a government soldier, not a tribal fighter. I don't stand with Zande, Balende, Nuer or Dinka. My role is to protect all communities, he said. Nando says security had improved since his deployment and accused Futuyo of feeling instability. What do we economy Ramkel SSPD, right? So taping kirma yadit but jen changa jen wo ne content ko target de longa waken ko target ne kon shal ka zande jen but jo shalat gwaza me jen cha chunka no wari cha chunka ka jang ka cha chunka zande ka cha chunka belende ni kene dor tere wika so Sudan ko protect communities but jen ran SSPDF mi motin kon lat ka kwira gwaza me jen shi ka tok Ramadan en nangna jen Alfred Futuyo ke kuma SPLAyo mi mo chia to ko jen chaja ngaje ne dial ala ne tin chu ka kem by the way ngai kan gude me en go jaram dana nangna ki jaram dana en ku de ne ka jako bi kan ne tin kontilamen bi kan ka dom no kep kan ka pin shang always so jo me jen jo dana gore de nywa ye kel ka manan sho la re wijin winami SPLA commander Alfred Futuyo teramchi jode chilling but chaja gwain lora bangi jaram dana en la de de la men la ka kep pin mo e ka la kuma SPLA ayo by the way la chung ken kel ke ne kondila civilian yo mecha kulo je kel ke kuma SPLA ayo ke chi chigorodian barba ko kep ken SSPDF bikan madan let ken ko gor ken ba kulo woto je SPLA ayo ken ko nakana so jo me jenda na gore de nywa ye kel please nywa ne ko ken en bar nyu jigle rodien biata kamal bye bye.